Contoh, beda orang yang dipangkat, beda orang yang paling derajat tinggi. Tambah apa orang? Dok rebak orang yang dipangkat ni saya tak baju, wah, saya tak beratu, wah, tambah, jangan ngalau, wah, keruang oleh kadung beratu. Saya rasa beratu, Allah, loh, Allah ke? Karena yang punya hati itu adalah Allah. Gulaban sambian tak bisa ngatur hati na orang, madalah ngatur hati na orang, jangan ngatur hati na TV tak bisa, betul? Gulaban sambian ngatur hati na TV tak bisa, memang kike. Kulam pun gak pengalaman, hosok dengan baik mangken gula kita bisa. Asolat guru hosok gula tak bisa. Kenapa? Berarti kan mengatur hati kita juga tak bisa. Cari hosok guru berharap budak masa sambung hati ban Allah. Coba sambung gerang sabar. Ingat diberin pasaan roh. Kampi kita meleh. Setelah kampi kita meleh bagi kapi beda. Sekik beda acara dan ki tempat nikah dan pas bini bah ngocak tori melih seragam dan jangan lempi teleson kita melih pakai melih seragam kapi apa jam labar benih kabiro seragam benih kabiro pas kelampiannya Allahu Akbar Semarang tahu benih nereng lentang bara asli lentang bara keng mangken bade Malaysia asli lentang bara keng mangken bade Jogja asli lentang bara keng mangken bade Jakarta bade Surabaya paleman nageruwa degedeken sorosok dimah kitong bitong resiko mudik itu bah agak besar risikonya. Apa risikonya? Setong ongkos kudu sango kudu punya polan nyembi sekeluarga bener. Dua, pas anak guru dan kadang saya ajak mudik guru bagi ngocak rekreasi yuk bah healing ayo bah healing enjanapan healing beliling deh ini jadi ayo bah healing baik gua ini healing beliling ini mari deh pon kenikah paski sepini ben ambu ni toko melihat dia pon sana mole pas tak ajulu ya luca abak lekat ngocak le kocak budi Jogja gua abak le kocak budi Jakarta gua ajual beseh gua iya kan menering betul kan jual beseh kan budi beseh tu warung undan le kocak paci le kocak abah gua pas tak ajulu pas tetemu ban kaca si pada Miftahul Ulum merua pas ngoning bah gini ke bah ternyata orang-orang sebiasa angkep keluh bah ngocak bila datang pada cik duh wari ya ikhwan alhamdulillah ikhwan Kizuri sehat ya jadi kita aja bis jaga Kizuri sehat ya ikhwan tahu ikhwan ternyata sama kita tanggen pada tak tahu dia aja Kizuri sehat ya tahu ikhwan tu boleh saya di Jakarta saya tahu jaring saya tetangga pada tak tahu